Jiena bdejt, ta' 13 għat l-ommi għal t-xetti tal-berdi, għat tal-ert kitarra. Because I want to be a rockstar. My mom tells you my words. Jiena dejjem kont fissat aħna ġenerazzjoni differenti. Tisma' radio biex tirrekordja d-diski fuq kassett. Għadejt minnu, għadmlejt għadejt. Eżatt, so niftakar hemmhekk noqgħod bil-qiegħda nisma' radio, Rolling Stones, man, I like this one. Noqgħod nirrekordja u noqgħod nisma'. Mbagħad trid insir rockstar. I already started liking Kiss by that time. So, daw ma something which l-lattijaj eżatt. U ġibt kitarra u bil-widna. Bed ndoq bil-widna, ngħid isma' marx more lessons, mhux nitgħallem to be a rockstar, and I don't want to learn. Le. U niftakar, neħna konna mmorru, jien konna ġdin district ta' Slima. U nar ta' ħadd konna mmorru qudis St. Patrick's. U għara nitlaq niġri. Niftħu il-veranda. U ntefaw bil-kitarra u d-beda ndoqqu n-nies hergin mill-knisja, tiddoq Gianni fil-veranda u ndoqqu għan-nies. Those were my first performances. U mbagħad that was guitar. Meta kienu our first performances jew tiegħek Tiegħi kellu ħabib tiegħi b'xi keyboard hekk jew ħanoqgħdu nkantaw jiġi klikka tagħna ta' Slima. But I always had dik in-namra lejn mużika, so from early days dejjem anke radio, etc. blah blah blah. U my first business venture goes il-vera kelli 14 u oħti kienet tagħmel il-makeup tal-Kiss, konna erba'. Konnem iċċabi li doq id-drums illum mal-etnika, etc. U tnej minni soħra li wieħed minnhom qiegħed l-Awstralja, muzicist ukoll, konna jagħmlu l-makeup tal-Kiss. Kienna kitarri ta' parsi tal-linjam just cut out b'xi ħbula ta' parsi l-kordi. Jason Fabri kien idoq fuq on a stool. Jason Fabri il-drummer. Yes. Dak very, very good friend. Għadna sal-ġurnata. Fuq stool, il-fannijiet, t-fakran tal-ħadit, naqlaw għonden l-għu sa' simbil, bil-wooden spoons tommu, dak iżmin id-Dixon, il-soap suds, kienu ġodaw il-bramel tal-kartun, teqlibom isu floor toms, kien rammakit, playback, ixu xatti doq id-diski waħna nimmajmjaw, u nċarġaw il-katana 5 cents biex ġarawna, kien jiġu xi 10 minnis, ommi tamlilhom l-orange juice id-dar tiegħi. Konna ntellaw isu bil-kite paper biex nattu l-amara, u namlu tal-kunċert tal-Kiss. Playback u Ozzy u hekk. U konna naqlaw 10 cents, 15 cents iċu nixu tet pakketti kalċaturi. Mela, tlaqna?